ngizofuna nje only 2 verses and then I pray this morning, only a few minutes, and then sisikhuleke. The book of Luke chapter 1, the book of Luke chapter 4 verse 1 to verse 2. Ifundeka kanjena ke baba. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. Ilama verse kuphela nje engifuna sikhulume ngako ukuthi uJesu was led by the Spirit into the wilderness. Lethi iBhayibheli wahola umoya kaNkulunkulu into the wilderness, and mayefika kwi-wilderness noma kwi-desert la khona wafika wabhekana khona nesitha samlinga ngezinto ezahlukahlukene, wafika wabhekana nezimo uSathane emtshela ukuthi akenze ini, kodwa lithi iBhayibheli uJesu wayemphendula ngamazwi, emphendula ngezwi ethi ngeke kuze kwenzeke kanje ngoba izwi lithi iBhayibheli uJesu waya kwi-desert before aqale ministry yakhe, ngoba la ingalesikhathi uJesu engakayenze lutho, singakamboni aperform ama-miracle. Before aperform ama-miracles amakhulu waqale wadlula ehlane for insuku ezingu-40 ehlushwa etestwa nguSathane. Ngaphambi kokuba eqale bonakala enza umsebenzi omkhulu wadlula ehlane, ngoba kufanele si understand ukuthi sometimes before uNkulunkulu aqala umsebenzi omkhulu ezimpilweni zethu we have to go through the desert, and the desert happens just for quite some time ukuze uNkulunkulu asidlulise la akafuna ukuzidlulisa khona. Ihlane uJesu adlula kulona kwakule insuku ezu-40, waqeda lapho wasedlulela phambili eyoqala umsebenzi wakhe. Uma esedlulile ehlane simuzwa esengene ekhana laseGalila ephendula amanzi eba yiwayini ngenxa yokuthi wayedlule ehlane. Esedlule ehlane simuze eqala enza abantu abangaboni bebona. Uma esedlule ehlane simona eqala enza abantu abafile bevuka. Uma esedlule ehlane simbona eqala enza abantu abagulayo bephulukiswa ngenxa yokuthi usedlulile ehlane, ngoba uma ehlane udlula ila khona othola khona i-training. Ihlane it's like the training college. Ihlane it's the training place. Ihlane indawo la oqeqeshwa khona, indawo la ofundiswa khona. Ihlane li requirement le ndawo yala okufanele ufikile khona. Ihlane uma lifika alifikeli ukuthi liqede ngawe, alifikeli ukuthi lizoqeda ngempilo yakho, but lifikela ukuzokutrain, lizokuqeqesha ukuthi uma usufika la uyakhona ukwazi ukwenza izinto ezinkulu. Awukwazi ukuba umuntu omkhulu, awukwazi ukuthi ube umuntu onamandla ungadlulanga ehlane. Wonke umuntu ufethu noma ngabe kuthiwa umngakanani, noma ngathiwa uthandaza kangakanani, noma ngabe kuthiwa ukhuluma ngezilimi kangakanani, but kukhona isikhathi esifikayo esikubiza ukuthi udlule ehlane. Mawudlule ehlane mfowethu awubi namuntu bawedwa. Lithi iBhayibheli uJesu wayehleli yedwa ehlane, wahlangana noSathane wazokhuluma naye. Babengekho abafundi bakhe esehlane, babengekho abazali bakhe esehlane, babengekho abantu akathandaza nabo besehlane, ngoba ihlane libiza wena wedwa. Alidinga abazali nowazana nabo, alidinga ihlobo zakho, alidinga abafundisi, kodwa ihlane libiza wena, ngoba wonke umuntu ophila emhlabeni, wonke umuntu owumzalwane unehlane kumele edlule kulona. Ihlane mfethu likulethela inyembezi. Ihlane likwenza ukuthi usi-understand ukuthi ngempela kahle kahle wena ngubani. Futhi ihlane akekho umuntu ozokudlulela ihlane lakho TK. Wena unehlane lakho kumele udlule wena kulo. Angeke noma ngabe kuthiwa ngiyathanda TK ukukuthwalisa ihlane lakho, but anginawo amandla ukukuthwalisa, ngoba ihlane linomuntu nomuntu. Ihlane lakho likwenza uqeqesheke ukuze ufike la okufanele ufike khona. Uma uJesu akwazi ukudlula ehlane wanqoba ihlane, thina singobani nathi kumele sidlule ehlane ukuze sithole izinto, ngoba ehlane kunezinto okumele sithole khona. Ngifuna ukuthi kumele lekuseni understand ukuthi i-desert odlula kuyona manje ayifikanga ukuthi izokubulela, ayifika uzoqeda, but uzotrainwa. That desert izodlula eyesikhashana. Uhlele desert kwesikhashana ngoba ukhona izinto uNkulunkulu afuna ukufundisa zona. Ungakhali, i-desert lakho lizophela, ihlane lakho lizodlula, ngoba wonke umuntu udlula kuma-season empilo. Amanye wamnandi, amanye abuhlungu, amanye ayakhalisa, kodwa ama-season afikayo awafiki kuze kube phakade. They are just temporary. They come for a certain time bese yadlula. NoJesu wadlula ehlane, ladlula ehlane. uJosepha wadlula ehlane, ladlula ehlane. uDavide wadlula ehlane, ladlula ehlane. Ihlane alihlali kuze kube phakade. Your desert will pass in the name of Jesus. Let us pray. Father, in the name of Jesus, I pray for that woman, I pray for that father, I pray for that sister, I pray for that brother. Mighty God, they are going through the desert. Abanye bayalila inyembezi emakhaya, izinto ayihlangane. Ngegama likaJesu ngiyathandaza, egameni likaJesu banikeza amandla okuma, ngegama likaJesu.